Kakasi Disabilities Association Meghalaya, Deaf Association Meghalaya, Liberation for Visually Impaired Blind Lead Trust, haka jingi treibat ka Barefoot Trust, kila penlong ya ka signature campaign on accessibility transportation, hak kendai lat man haka khat pratrik urempang. Haka tega jingi soy kerteng ya ka balakot pajba banwan ai jing kershan yaki namar ka jingi roj ka sarkar wat ki pajba kumju ya ka ne ka jing soy kerteng kila kenther teng ya ka jing du shanya joki naki pajba neki nyongnya kali neki tenat sarkar bakim pej ya ka bha kamiat joki haka yat kayang kum haki suruk bandon ki san banyan kani kalong namar ka jingshong kuman jong ka sarkar ban pej ban jingo yaki bri badon jing duna hakid khotmet haka kenhun. Bayangi ki bayat wheelchair bahkan ai kata kalat at least ban sna ka jaka naka bentak ka wheelchair ban bangirung insuk ken ban yat mde bangin yat hapadang ka surak ka bajinjar kala ban yangi bahkan jai ke hakoi kasi ngimkwa bangin long kumta sa kawai pada don gaji ai jimut hakiliang kikali wala ki lokal taxi neki bos neki taine namarkum balong hakiwe ki jela jong kari India jong bala kampau yong bala don ki neki hotel bala siu lupa ya ka tiket ya ka baikali mula da jia bahane po jela jong iru ajimut yo sorkal da kala sisa benle kumta kumun kalong sngan kalong sip na kumta pada dukut nuna do konmet bertinjuru nam tai kenthei nang ba yung nomla asu bentok ro nomla asu barsa kaweru la da ki ko ben kinap ro yaki beruru la abai ben budin yaki da bosuk ha aja arpho tangka haswa ka lockdown bar mata barsa kumjui poi saupu tangka poi sispa tangka taksi tena nam ta dungi ki beri berun juna di konmet ngilek komno dan menawan sirap ini nalo bang biang kamai gaji toy ki biang mabit try ki biang matra ki biang protes menta laki kan bai kali ka juru ki biang protes ma ki biang kila ban yo saupo lut saupo te yo saulak ne sau spa ngim tip try ki biang laki protes ni pat teman bangi lut saupo ngi yo tang sipo te yo sau lut pa saupo nyo ne ki kita lai pau teng sipo tingkar ngim yo tenyo ne kita saupo Nadu bawan kini kalau lockdown udah kunci baik kali lockdown ketika jenan negara yang merukam mereka mahasiswa baik kali ini hapsi baik muncul. Padangi syadinai haka lekawan kumat ngin yo akses eken. Te kata dengan jika pat jongai ki bahalor. Nadu ka grassroots level kumat ke family ki dekat ke dalam ke emlas ke ayi kesem dalam ke serong ketau dalam ke balang dalam ke sarkar kini ban dimension ke jing lekor makia wat mem kemen balong nelam dalam simla benle ke pada macam shibu hayang hasan nengkong ada kimi kipa kiyo kun ki barang jing duna ki konmen ngasem bun sin kimi kipa kimdan kaman ban wat ekala kanti ban pelong ya ki kun ki ban long accessible habaro kuma so anuksa kuma hayang hasem ki kun ni sem ki jingja shibun Wanang taman kat jaru, man kat juru kim ai. Batinyo hot, batinyo penhap. Kani ka penlong yang ni bandu penman yang kata accessibility batinyo kat jaru, kabarang basic ni. Kabar kongsane. Te kata we kede kawe ki so balle kede kono. Balong kino yalam, ini balong ki beriak basuthu ba. Kimi pa kilong kino yalam. Kinong penyat sinong kilong kino yalam. Kinang punya niam kinang alam. Kinang punya cong sarkar kinang alam. Wat cukumen ban pinong bangalong mengapa balong nelam. Suara pinong nelam pinong bersutu bah.
Pilih balai pisam bagi jing tuna ke jela ke jongi. Ba kibun nama bagi noy lam jongi kimlong ki basepang. Pila banang yang apa ngadi ubah atla ale banang hende gede jing sisa ta. Ubah syong hati po sekretariat ki basong sekretariat le po assembly. Kim don ki bas 100% kimlong basepang. Habak maki ba pi ba laong ba pisim ya kalen kor kum kina ngalam. Pimla balle bat kanora ka jing ano kanora yangi. Kanora yangi ubakan jenjar. Mentah ni kari jongi ngiyale ban ong banyo ya ILP. Balai ban lain nak kata ka saban ben ki majority. Dan ni mentah yangi pat balang marginalized pi perkat. Ngam patu syam ngam tip kala don. Mereka jisap dengan apa? Kini ki wat kiseng bahalang ke balak hampau. Dan ni ke sarkar kam jukren sepang ke jingbiang jongi. Ke sulit kebun sin kam mana kata ke fokus ke masyai. Dan ni ke baklan ke ban pesitiak yang ingin pe. Kalong namar ba ikma ba ka sarkar bat ka imlang salang bat kini ki taksi ki bos ki office sarkar ba kandon ka jing kanlong kuncu pemelong ki pai ba na market ko jung i jung i hadu ka de por kamta yo i ba ting kumbal pan pau de ki bri junar kamat ba wat bandai ting hasurok ki gaya da wheelchair kimdon ka jakabu ba wheelchair te kat ko jinglap jongi ru hadu menta ka parking na kamta kibri junar kan mat ki bakunan kam dak tali na dak wheelchair kadang don ta sekretariat SP office hapo MPSC hande hakiwei ki office sarkar kamdon satia ka bakum kata na kamta jongi kibri junar te kumta kane ka ji soilang jongi hangne long baknin pensnau sa sarkar ba kadai pan pelio ka kumka kaju la kadai haki office sarkar baro haki bank haki jaka pajba kaya kayeng haki kali sarkar namar ba kat kum gajing betha jongga right of person with disabilities act kong ba hapo jong benai jun dagasnem kamut ka sarkar kadai banlong yarenti lang bat kibri juruan kan bat kan pendiang ru ya kita gijing don kam te na kata ni pelong ya kani ka program kalong kumban penkan mau si sarkar bat ban kerpat si sarkar bahkan le ai no na kamta ka jingbit jingbiang jongi khamtam ki bengi kandu ha ka jing yai lenti jongi man kasni ha ka emla salang te kumbati kumanga pentip segilat patai kubor hadu menta ka sarkar te kala nang yai sio ha ka biadai ba kane ka baibam na kamta kibri juduna department hapo ka jelahi barok away te tangba long ka jingsi ujongki kiele ban siu hi sisien lai banai nene sisien ru banai te kai ka basa hadu menta ngayo iba kibabun kilayo hi te nyirang kerpa ya sarkar ba kajing kerpa jongi ka sarkar kalong ba lakum no kan penhe no ya kane ka baibam namar kum ba kalong menta ngiyo jing tip ba kibri juduna do kan mat kibla pendap dia kelas 10 kiyo ya ka unemployment alawan cia jal tengka sibnai bat ki bro iskata kiyo lang ru ya kane ka chief minister social assistant sanspa tengka sibnai te ngiyo city na po ki office chai development project officer ba jit menta kikwa ka unemployment alawan sia jal nane pikwa ka chief minister sanspa ti kata ka wana jing yengi ka jing hanglat yengi te ni la pendep ya jing pule ba fer kumine faldinan la pule ipule PhD menta te kumno inyo tang sia jal tang ka sibnai te kat ba jing pule jing lut jing ki ka jing pule ba fer kamut kala lut ba te pro kata ka syalang yengi bangi simlang ya kini ki artli ende hanta ba de ka khang ini hapan jid hi kawai niki te kalong ka ai ka bapen si adu kata nila nang yai pen kre ya kane ka mat bangin sia kren haka jingelang jongi ke ai ka rai ka bangin sim na kamta ka jingle kendit jong ka sarkar ban hakwi dei bakani ka baibam bangin jid no kawai niki